Lidt til Danmark og julemand. Indonesia! 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 Terima kasih buat kawan-kawan semua. Teater jo ya. Ai. Siap lah karena. Dia yang tolak mulai. Jangan amat yang ada rumah walaupun yang rumah. Tjekkerne gør op. Men altså lige nu, der sparker Danmark væk i blinde. Det er ikke blevet vist op det her. I 35 minutter mere. Det er lige det puster der, hvor vi fik fremtrådet i hjørnet. Indonesia! En af de mange tjekkiske Thomas Galas. Ureung griner i skærmen, der er ikke noget blommer. Lægger deres fastplads på en ny position. Damsgaard, Revolution Breathwaite. Og spillet af Erik Damsgaard Breathwaite i duel med Borte. Helt på tværs, så bliver det for meget. Nak kapue-wet menan, kan katipak aju. Nu altså over i venstre side. Nu går der til sig noget. Ja, han skulle nok også. Rumah kaipoh Denmark. Rumah empoh gimana? Simpelthen 2 lægehold i gang. Der ligger over Danmark i bog gerilya gitu. Cuma di peluru ada di mana? Udah ini, udah drone. Jadi kalau drone kan udah lagi. Baru mau Ureung Aceh Merdeka. Nah, baru mau Ureung Aceh Merdeka. Kayaknya Eropa semua udah nggak apa-apa. Kita ini masih merah. Pasti ada beberapa lagi, tapi kebanyakan udah. Berarti nggak kena karantina. Fin historie i historien, vi har blevet altså også ved at skrive et kapitel i Baku, det sidste. Baku! Nu er det, jeg har tid til, så kan jeg jo sige, det er dansk græs igen. Ja, det er jo lige, jeg er græs, kan jeg afleve både dansk leveret græs på arenaen i Amsterdam, og så også her i Baku. Man kalder det hybridbane, som også er lidt i parken. Både lidt kunstigt græs, og så et par græssorter. Det er sådan Happy Proclamation Day of the Republic of West Timor, 1st July 1971 to 1st July 2020. On this historic day, the people of Aceh, especially the Aceh Sumatra National Liberation Front, ASNOF, hereby wish you happy anniversary for the 50th
year of the proclamation of Papua independence. 50 years ago, the Papuan people made a decision to live a free, independent and normal life. Today, 1st July 2021, has witnessed that the brothers and sisters of the Papuan nation are still committed to the firm decision and still determined to achieve the goal, namely independence from the colonial We hope that Papuan nation becoming free and at the forefront against Japanese imperialism. Because you have the strength and ability to do all this. Finally, the ASNLF invites the Papuan people of and other nations in the archipelago to strengthen unity in the face of common enemy, namely the illegal state of Indonesia, or more accurately called a state of nowhere that has nothing to do with the history of the nation in our Manai archipelago. Free Papua! Free Papua! Free Papua! Free Papua! Free Papua! Free Papua! Memang tua lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada video kamu berada di kaki gunung Fujiyama dalam rangka halal bihalal yang kondisi di Bate lagi Bate ini keadaan di pada indiji kamu sebagai adik bangsa yang di Jepang mengucapkan halal bihalal kemudian harinya adalah hari Tiblah Tun Wali Nanggro Gedingga kita dalam rangka nyonyol kamu di Jepang mendung. Terima kasih kepada rekan-rekan yang mendung di seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia sempat tanya apa check-in dia kata main betul lah. Lalu dapat lah. Fantastisk.
Nanti dua telefon lagi. Telefon aku lah. Danske udafleverede styring Lapotan. Nej, det er ikke fordi, han Svar svarer på det her. også Pada hotel ni dah. Berapa minit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.